neza kubana nawe uriya hari ikintu ngiye kubabwira ingene ibintu biza bigenda. Buri hari ibintu bisa inka iyo ifite amata, mwese muzi inka nubwo muza mugura amata ku ibotike cyangwa ariko mwese muzi inka, nubwo mutazigira hano hafi mu gisagara ariko muzi inka iba ifite amata. Ariko nubwo ifite amata tuzamugenda munsi y'inka wenda bakame inka barabizi ngo wamushika ukami, oya siko biza bigenda. Kugira ngo amata sohoke mu nka habaho processes arimwo, ariko kugira ngo uyabone uzoyaha abana banywe, si ukugenda gusa ngo ubwahari ngo oya. Turi kumwe? Ndibikunda. Reka mbabwire ingene cyane cyane iyi nka yapfushije inyana yayo. Iyi nka yapfushije inyana yayo itarateka, no kuvuga ngo amata periode yayo ikiri mu mezi make igapfa. Twagaza tugenda twarabibonye tukiri bato, ariko turabizi mugafata gahu k'inyana yayo k'umwana wayo mukagashiraho umunyu, mukashira ku nkoni, ikarigata wa munyu ariko ikumva impumuro y'umwana wayo. Hanyuma ugiye kuyikama akagenda akitonda agakorangiza, bakayiririmbira, bagashiraho agahu k'inyana yayo, bagashiraho umunyu, bagashiraho n'akaririmbo, barangiza bakayagaza kuko babe bashaka amata. Nubwo afite ntiyopfa kuyaguha utakoze processes. Bena rero bavuga butumwa nkamusuke nkandutira n'abahanuzi. Yakobo Isaka yabwiye abana be ngo muje kunshakira inyama, umuhigo, muje gushaka umuhigo. Abwira umuhungu we ugende, kandi n'umuhungu we si umunyamahanga gahirya, uje gushaka umuhigo undekere ingemererwe neza, hanyuma uhanurire. Niko biza bigenda. Naho kwa muza gusa ayandi biza bikunda. Umuntu uzi ibyanditswe neza kugira ngo uvome umuvuga butumwa, uzi umufata nka bebe kugira ngo umutima unezerwe, ukominikane n'ijuru, ijuru rikinguke, ijuru rimuhe nawe aguhe. Ni processes. Haleluya. Narimvuze uburyo muzofata ndutira neza, njewe ejo nzota, ariko ku ruhande rwanje mwamfashe neza. Dukomere Imana amashyi, ntacyo mutakose. Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane. Reka ndekere uko dukomeze gahunda. Reka dusome ako muragahawe ba ndakundiga nakavuze ntakumva. Ninde muntu uzi gusoma Kinyarwanda? Somenere neza cyangwa mu Kirundi nabyo ni sawa. Muri Yakobo ni bice 5 5:17. Rwandiko rwa Yakobo 5:17. Ego. Bibiri yavuze ngo ndore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 5 n'amezi 6 itagwa. Amen. Aya ingahe wasomye ingahe wa? Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Wari wasomye ingahe? 5. Usanze ari ingahe? Ni 3. Nuko ibintu byose ni sawa. Dukomeze. Komeza. Arongera arasenga, nuko ijuru
rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Bene data, nihagira umuntu nuko urakoze cyane. Ndashaka ko dusoma mu Kirundi twumva uko bivuze. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, Yego. asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Yego. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yego. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeze imirima yayo. Amen. Amen. Abafite Bibiliya ijambo ry'Imana hari twoyibona. Yego. Dusomere mushumba. bibiri ijambo ry'Imana iri muri telefone mwihangane. Oya ni sawa. Sawa. 5:17. 5:17 haravuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Yego. Yasabye Imana ko imvura itagwa, maze imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Yego. Hanyuma yongera gusenga, imvura iragwa, imyaka irera. Amen. Amen. Nico kimwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndagira ngo ibindi bintu byose bituma utanyumva ububiretse munyemerere mbaganirize. Turi kumwe urubyiruko, turi kumwe. Ngiye kubabwira uko Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze ngo Eliya yari nkatwe, yari umuntu. Yari iki? Yari umuntu bose. Yari umuntu umeze nkatwe. Iyo bavuze ngo umuntu umeze nk'undi, harimwo kintu gikomeye. Uyu munsi Bibiliya ni igitabo cyiza cyane. Iyo ndebye twebwe abakristo, ndaza kongera kugera ku bakozi b'Imana, abakristo uko tumeze muri rusange, hanyuma nkareba abakristo Bibiliya itubwira, nza mbona tutandukanye cyane. Turatandukanye cyane. Nigeze kuja muri Afrika haguruka kera mu myaka ya mbere kiba mu Gatenga kwa Apotre Gitwaza, numva avuze ijambo rirantangaza. Aravuga ngo ngira n'Abanyamerika cyangwa Abarusiya ngo batangiye kuja mu cogajuru. Mu cogajuru murabyumva? Ukirere. Batangiye kuja mu kwezi. Voilà. Mu kwezi. Basekuru batangiye kuja mu kwezi. Twebwe basogokuru bakicyambara ibyatsi n'imbu. Murumva? Nimba mbigisha gute? Ariko murafasha mu nyumve. Azureke telefone data. Basekuru batangiye kuja mu kwezi. Twebwe basogokuru bakicyambara bene ibi byatsi, ubukindo, ibyatsi byiburo uwo w'inyana yabo, bakarukora bakarwambara. Ibo basekuru baratangiye kuja he kwezi. Kugeza ubu sinzi ko wenda mwumfasha abantu bize Abanyafrika, igihugu cyari cyohereza abantu mu kwezi.
muri Afurika mu birabura tacu kugeza ubu ntacu. Amakuru dufite nimba bahari barahari, ariko kugeza ubu hari umurundi wagiyeyo twomenye izirija iri hehe. Ariko n'abantu nkatwe, tekereza ingene umuntu ameze nkawe kugeza urwego rwo kujamo. Umuntu ameze nkawe, afite amatwi nkawe, afite amenyo nkawe, afite umusatsi nkawe cyangwa uruhara nk'uku kwanje nkawe, afite amaguru nkawe, ameze nkawe. Undebere nk'uku kwanje na Yusufu cyangwa nk'uku kwanje na Ndutira, nk'aba bahungu mwe kumwicaye, umwe akagira ibitekerezo bimuhesha kuja mu kwezi, undi akicyambara ibyatsi. Mwumva abo bantu ngene batandukanye. Umuntu umeze nkawe kubera ko umeze gutya, undi ameze gutya. Bene data, iri jambo ryaranyishe. Umuntu ameze nkawe bahurugiro ishaka uko numva kera ngiye kurangiza. Tuza twigaya umuntu ukirwana n'abadayimoni bamunize bagize gute. Eliya ngo yari umuntu ameze nkawe, yari akeneye jingisi, yari akeneye kirato, yari afite igifu kirumvikana, estoma, yari ameze uku. Bibiri iravuga ngo yari afite imbwebwe n'umusatsi wo ku ntoki bene ukuboko. Umuntu ugira ibisatsi byinshi ku mubiri, ubwoya, utari umusatsi nyamusatsi nk'uku, ahubwo ubwoya. Ngo yari afite ngo yari umugabo nyine uraho, ariko yari yararemye ikintu cyitwa igicaniro. Arakirema, ashaka Imana, arongera arayishaka, arahaguruka arayishaka, arisonzesha, ashaka Imana, arahaguruka araruha. Imana iyo umuntu yayishatse azayibona. Haleluya. Aratuza abwira Imana ngo Mana ndagushaka. Arenga gusengera ibiryo, arenga gusengera meremere vare, arenga gusengera kuja muri Amerika, nubwo ico gihe batagendaga ariko nabo bari bafite iterambere ryabo. Arenga gusengera ngo abadayimoni, ngo amapepo, arenga gusengera kurwara, arengera gusengera, agera mu mavuta yo uza amavuta yo kubwira, arenga abadayimoni, arenga gusengera ngo intambara ubuzima, agera ku rwego rwo kubwira imvura ngo wamvura hagarara. Uza amavuta yo guhagarika imvura. Twomenya iziva, twomenya ngo turayibwira, abwira imvura. Umuntu ufite amavuta yo kubwira imvura ngo imvura we hagarara, imvura igahagarara. Akabwira ngo ntiyavuze ngo Imana iragutegetse, ntiyanabisengeye. Ofete yari yararemye ikintu, yashatse Imana, arema ubusabane bwe n'Imana, agira igicaniro, imbaraga ze zose arazishora, aragenda asoma umwuka w'Imana umuzaho, umwereka uko azabikora, uko azabyubaka. Arazubaka aruzuza kugeza ubwo adiringa n'izuba, akabwira izuba ngo wazuba uzake Tanganikiri wikame. Izuba ryaratse, imigezi yose mu gihugu irakama, uzatsi byose byo byumye mu minsi mike byari byumye. Abantu rero barahinga. Hari ukuntu umuntu iyo afite amafaranga ukamusanga ngo afite ifaranga, si ifaranga tuzaturye. Imana ifashe iyi mvura yayo ikayifata ikavuga ati, bagatangaza mu gihugu ngo umuntu ngo agire banki nkuru niyi
Berbe. Iyihe? Berbe. Bagatangaza umukuru w'igihugu akavuga ngo umurundi wese agire berbe yiwe, bamwuzuriza ifaranga baza bate zuzura, hanyuma Imana ifata imvura yayo iyishire mu kuboko yitwara. Woteka inoti uzogenda uyiteka ive mu isosi, uzogenda uteka inoti. Iyi ni systeme yo guhaha. Umuntu ufite ibishimbo ukeneye umwenda bitazirirwa azayikorera ibishimbo ngo bamuhe umwenda. Twebwe nko mu myaka yacu tukiri abana, hari abantu bagaza bazana bakeneye bafite imyenda, twebwe twabaga kubera n'amasoko n'ibiki, twebwe dufite ibishimbo aho twabaga duhinga ibiharage bagakaburanya. Ariko muri iki kinyejana siko bimeze. Tuzaturya iziriya note. Imana ifashe imvura yayo ikavuga ati mwese mugire berbe, buri murundi azagira berbe. Hanyuma mwoziteka iwanyu zikavamo n'inyanya, aho n'umumbati, ifiriti, mundagamba ngo afite $1 izi wozita kandi ni keza. Ariko ubwiza bwako nuko ubuzi ngo karavunjemo ibintu, wamugenda ugura imyumbati, ugure ni jinx, ugure n'ibintu. Ariko iyo uriya mugabo avuze ngo sawa muzigumane, jewe ntwaye imvura ngaho tukabe, ariko twojwigira ba ko muratekereza ingene twojwigira. Two igitangaza cyo tubaho, tubaho yageze ku rwego abwira imvura ngo stop, niyo mavuta ye. Igihe kimwe mu myaka twari hano mu Burundi, jewe na Ntamayiza na Karegeya twagaza tuzana inshuro nyinshi cyane, inshuro sinobimenya. Nko mu mwaka twagaza tuzana imbari inshuro kijana, ndagira ngo twagaza Yusufu arabizi, twagaza tuza gusa twamatuza bafite ve muri gerizo, twumva ngo bafite ve tukayikumbura twamadutega, tukaza tuje gutarama bakatwegereza nka saa 9 ngo bakado bari hano na Karegeya na Ntamayiza ngo karebe igisirimba cyabo saa 9 bugiye guca. Tukaza tugasi kandi ico gihe nari ngorane twari dukumbuye igitaramo. Ico gihe twari dufite ivuga butumwa mu Bukeye, mwumverera ingene amavuta rutano, dufite ivuga butumwa mu Bukeye, jewe na Karegeya na Ntamayiza na musore abi Burayi, yari umucuranzi. Hanyuma ngo tugire gutya turi mu materaniro, ndagira ngo Ntamayiza aragiye kubwiriza. Umumama umwe yamaye Gerariya afite akana nyine kadapanze neza mu mutwe, abadayimoni bateye, kaza kavuga menshi adakenewe. Ninabundi umuntu watewe n'abadayimoni nuko babarakaza yamagatamukana kuri podium ngaba pasiteri cyoge Ntamayiza wenyine nari umupasiteri ngwane bamusengere nk'umwana afasha abadayimoni, umwana aba yafashwe n'abadayimoni. Nuko Ntamayiza ati mutambutse hano imbere, shiramwe umukunga nti yari afite na sente bari bafite ingoma, turacuranze ingoma turacuranze aradupanga. Ntamayiza turukari Karegeya turukari nanje hari musora afata ingoma, dufashe ipendo turacuguse mu izina rya Yesu turakubita. Ntamayiza ngo he, nanje nkavuga ngo he, Karegeya ngo he, kakamaka tureba gutya tukamanuka tukazamuka tugatambika turasa, mbwira baca ati turahwera.
Bibiliya nizizi bamwe ibintu byose. Mbwiye wa mu mama, niko mama, twebwe twakoze ibyacu, Imana izomukiza mu gihe cyayo, ariko kwari ukugira ngo turuhuke. Imbavu zaturiye zahe 300 za haleluya 100 ngahe, twitereye ibyuya bya mbere birashira n'ibya kabiri n'ibya gatatu. Urumva twari tugifite n'imyaka nyine itaragera aho tugeze, tukibishoboye twabangase haba akahungu kamatubira kurya bakazanye. Niko byagenze. Ndamwe ati yewe ngaho turahwera. Niko mama, nuko wihangane ukunyine Imana iza. ariko hano twasomye ngo Eliya bozanira umwana Eliya akavuga ngo he ya Eliya. Ukoga natwe ubwo twari abagabo hano umuntu akamaryama. Babwire bana bato, babwire mureke kwirusha muri byinshi. Babwire izo mbaraga mufite imbaraga. Mwebwe mufite imyaka 20 na 20 mugeze muri 30 mwese, ko ndabona abantu mwese hafi y'abantu hano uko mbabona mu myaka muri hagati ya 35 kamanuka, niho muri iyi myaka. Worara upfukamye byo gukundira, wosoma Bibiliya ufite amaso neza abona neza bikaguku. Iyi myaka haleluya, iyi myaka n'izahabu ziruti zo mu Burundi, n'izahabu ziruti zo muri Kongo, ni petroli iruti iyo muri Iran no muri Iraq. Iyi myaka muyumve, mwumva agaciro, mumenye zahabu mubisi. Iyi myaka nyuma y'imyaka nka 10, mu myaka 10 mwumvisha ibi bintu mbabwiye, imyaka 10 iri imbere ibi bintu mukabiparatika. Woza ushika ahantu bagasasata tapi rouge bakaza bavuga ngo dukoraho ko kubona, ariko ni muzezeta mukasirimba 300 mugasirimba mugasara, mutaza musoma ijambo ry'Imana, mutazi gupfukama ngo musenge, muzoruha muji Burayi munanigwe munywa inzoga bibananire. Aya makuru ndayafite ndayazi. Icyo mbabwira ndakize neza. Iyi myaka ndi mupfushuza. Babwire bana bato, iyi si uyu murimo ndawuzi, icyo ndimo kuba ndakizi. Inzi imbaraga kigira gusenga, inzi imbaraga bigira. Muhindure system. Uzusha kuri WhatsApp burinde buca, wa ureba utunyoni twagurutse, ureba umusatsi w'abagore badefirije muri Afrika y'Epfo, ureba ibindi muri Amerika, ureba amakwe, ureba WhatsApp, ibintu biraho. Nurangiza uhwere, nibuca uze hano ngo ugiye kuririmba ikorari. Abadayimoni bazareba akavuga ati ababo mubareke. Ntabyo. Eliya ngo yari umuntu ameze nkatwe, uko nyine nuko yari ameze. Nidushika Imana ikatubwira ngo dore Eliya uko yari ameze, dore uko munde turirirwa tuje se no ku Mana twebwe ubwacu. Dore uko Eliya, dore uko yari ameze, yakoze iki? Bibiliya yavuze ngo yarasenze, arongera arasenga, arongera agira gute? Arasenga. Mwitonde bana b'abakobwa, mwitonde, mwige gusenga, mwige gusenga, muzabona ibintu, muzoshaka neza. Bwana sifiwe. Mureke kurangara, mwige gusenga, mwige gupfukama, mwige gusenga, mwige gushaka Imana.
mwige gusenga, mwige gusenga, mwige gusenga, mwige gushaka Imana, mwige gupfukama, mwige gusoma ibyanditswe, mwige musome Bibiliya, muzi gusoma, muzi gusoma Ikirundi, muzi no gusoma Igifaransa, muzi no gusoma Icyongereza. Murabizi nimba mutazi n'Igifaransa n'Icyongereza si ngombwa, Ikirundi kirahagije. Nimba utazi gusoma uje kwiga hano umenye gusoma, umuze usoma, umenye amakuru y'Imana, usenge kubw'impamvu z'ubuzima bwawe. Haleluya. Abakristo badasenga abo Satani azabareba rwose. Hari indirimbo kera twagaza turirimba, shetani akiniona anatetemeka. Wow, anatetemeka se niki cyo nkawe, niki cyo mutetemeke gute? Ndabagira inama, baho buhamya. Pastor Serende yigeze kumbwira, ndavuga ngo abagabo bararutana. Pastor Serende ndamukunda cyane, yigeze kumba ubuhamya bw'abasaza basabideri ajya ntabana. Pastor Muzehe Mutama, uzamwita gute? Manyonga. Nibyo niri kuru Adrien, Muzehe Adrien, zina rikuru tuza tushaka ngo niko batwigisha tukiri abana. Muzehe Mutama hari yari muri iyo groupe. Noneho ayo makuru ngiye kuyababwira, murakeneye. Cyari kizamini giteye ubwoba. Hari itsinda ry'abamuzehe uyu mubana hano n'abandi bitwa ba Rukema n'abandi bitwa ba Kabunda. Serende niwe wari muto, tekereza ba Serende niwe wari muto, niwe wari kadogo. Ico gekera muri Kongo abantu benshi batarazi no kwibarabara. Hanyuma hari umusirikare uyoboye nyine ikayabasirikare muhita gute? Ikambi y'abasirikare, ikigo cy'abasirikare, byumvikana ikigo cy'abasirikare. Noneho umusirikare umuyoboye abandi nyine chef mukuru komanda yari afite zahabu, yari afite inoro. Umugore nyine bene yazanye utari uw'indowa nijoro araza barabana ngo amare gushikara zimutwara. Si umugore wiwe ni bene uko yari yafashe nyine araza azimutwara. Amare kuzimutwara, izo noro zari zifite agaciro k'inka hafi 12. Inka 12 gutya mugashira ku murongo, niko zari zingana. Iyo uwo mupfasoni yarazireba aramucunga abarasitwaye. Amare kuzitwara komanda ngo arazibura yamaze bushaka arazibura ngo azibure. Amavuga ati hari umusirikare wasitwaye. Yamavuge ebwira abasirikare nyine bamugose bamurinze nabyita abarinzi biwe bano escort ngo arangize abwira escort ati mwese mufunge ikigo ntagira umusirikare utambuka, mushake inoro zanje nazibuze, imwebwe mwasitwaye muzishake. Abasirikare ati ntazo twatwaye, nimutazibona ndabica mbamare mwese, ndabanyuza ku mbugito. Hari iriya ruguru nyine nuko mwese inoro zanje sindizogendera, mwese ndabarasa, ikigo cyose ndacica. Bamakuraho imbunde, afungira imbundiriya mwese. Yamabwira ko mube tayari, nimbabwira ngo mwatse umuriro nta musirikare n'umusigara paka muzane inoro. Abandi atese mukagira Imana, bahaye umunsi wa none n'umunsi w'ejo, mushake inoro mukora inama uwazitwazinzanira. Atari ibyo ndabashiraho mashini gani mwese murashira. Tangaza
umwe muri bo arababwira ateme hano tubana n'abanyamurenge kandi bazaja gusenga. Ni ngaho uwo muntu yagazaja gusenga. Umwana w'abanyamurenge hano bazaja gusenga, bazavuga ngo bazavugana n'Imana bakerekwa. None ga muje gushaka abo bantu berekwa batwibwira intoro ziri. Aragiye abwiye komanda tese hano muri uyu muhanda ati cyane zanumva bivuga inzangenda rimwe na rimwe kumva ngo bazavugana n'Imana. None gumwe Imana izireba hose yo turebera uwo muntu yatwaye intoro tidupfe. Ati sawa muje guhamagara pasiteri mukuru. Baragiye bakonkoboye pasiteri. Ati pasiteri nawe uraje muri timu. Gahunda yabaye imeze iti ati hano bibye intoro none ga bavuze ngo muza musenga none ga musenge nimutambwira aho intoro ziri nawe uzoja mu bapfa. Yeme nuko bimeze ati nuko wewe pasiteri ati gitangaza kuko se bigenze gute. Noneho pasiteri nawe ntiyagaza yerekwa. Abakristo bose kandi bazaberekwa n'abapasiteri bose ntibazaberekwa. Hazayerekwa afite iyo mpano iyo ngabire. Noneho arabwira ati okay ubwo ari uko bimeze yari afite abayumbe bamuzehe baba manyonga n'abandi nabarukema bagazabereka inka yazimiye bakama Imana ikamubwira ngo iraha. Icoco kiroroshe reka nje gushaka abayumbe. Aragiye konkoboye bamanyonga barukema bakabunda bandi abasaza bose apanaga bene ivyo gusirimba si bibi biri muri Bibiliya. Ariko bari barashatse Imana umuntu akamagenda akaba iyo agashaka Imana ikamimuzura mu ikaza akayitekera muri we ikazimubwira detail. Warangiza ati pasiteri arababwiye ati none ni mwebwe bayumbe muzamwerekwa nk'uyu munsi wotora abahungu bose mwebwe mukamamu ati ngaho ariko bo bashinja bo dukorera igitangaza. Ariko ko nama mbona ingene umuriro wo kwaka ayo wawa mama shewewe turagowe kazi. Yamazana ati mwebwe si mwebwe muzamwerekwa muzavugana n'Imana ati cyane ngaho intoro za komanda noro za komanda byagenze gute. Barababwiye amakuru ati sawa icyo kintu giteye ubwoba. None ga ni ibintu bibiri turagira amatsinda kugira ngo twerekwe neza. Itsinda rimwe ry'abantu nka batatu murajana n'uyu muyumbe mukuru. Itsinda rimwe ry'abantu nka batatu murajana n'uyu. Itsinda rimwe ry'abantu nka batatu bamagenda bagira amatsinda murayumva amagroupe nuko groupe baragiye. Bamwe baje nko mu Buyenzi abandi baje nko mu Kibenga abandi baje nko mu Kibitoki abandi bararenga iriya hejuru hariya hejuru hazamuka kumutanga abandi baje nka hariya. Nuko baragiye bose baratanga yabwira ati Imana we uyu komanda aratwisha aradukorera igitanga. Komanda ni noro ziwe Mana udutabare. None turagira gute? Komanda ni noro aradukorera igitangaza. None wa Mana wowe kagira Imana we udutabare utwereke intoro ziri. Imana aho bamwe bagira bereka abandi bagira bereka abandi bagira bereka. Irangize semene haleluya. Ngirangise noneho serende yari kwambwira amakuru ibo bahere kuwa mbere ngo bazohure kuwa gatanu baje kubazanya amakuru yose y'Imana uko Imana yababwiye hanyuma bumve ko kuko niba tripota gato hari imbuga iti barindiriye. Ariko sawa nk'abahanuzi
haleluya. Serenda aho yarari ngo iwe ntiyajanye na groupe y'abantu bakuru, ntiyajanye na groupe y'abantu bakuru, atora abakobwa batarashakwa imyaka 13 kugeza 5, ngo barasenga umunsi wa mbere tibagira icyo babona, umunsi wa kabiri tibagira icyo babona, umunsi wa gatatu tibagira icyo babona. Serenda ati turahwereye, ndagenda mbabwire ngo twagize icyo, ariko abayumbe ariko mana we, ariko gusenga abantu bazavuga ngo Imana yavuze itavuze, mw'abantu Imana yavuze itavuze. Cyakoze nta komanda ubari inyuma ngo ara ariko mbabwire ni umuvumo, uzamwirinda. Imana yavuze itavuze. Aho ngo habe kuwa gatanu ngo babwire Imana ngo Mana utubabarire, komanda ntatwice. Ngo umukobwa umwe bararirimba ngo afatwa n'amandiko, arandika amandiko, undi arafata arasobanura ati Imana iranyeretse. Imana ikweretse iki mwana? Ati nyeretse intoro za komanda. Ngiye kuba aya mandiko ni kwavuga, aravuze ngo komanda ngo hari umugore bari bararanye, ukandi si umugore we, uyu mugore niwe watwaye intoro, kandi uyu mugore yarazifashe azishira munsi y'igiti cy'ikirimbo, ntiyazitwaye, azishira ahantu munsi y'ikirimbo mu giti gicitse, arazinyegeza. Igishitsi giti nyine ngiki giti aranyegeza hariya, ati niho ziri, ati none nuko niko bimeze. Ngo Serenda ati reka tube twakiriye amakuru. Kuwa gatanu bose barahura, bari bahawe amakuru yuko bazogenda kuwa mbere kuja gutanga raporo cyangwa bakabashinja. Kuwa gatanu barahura bose, ati ngaho Serende ni wowe mwana watwaye n'abana, tubwira amakuru turebe ko duhuza amakuru. Ababwiye amakuru ati intoro zarabonetse, ahantu ziri munsi y'igiti, ico giti cy'igishitsi kiraho, kandi wazishizeho ni umugore komanda yararanye nawe. None uwo mugore nuko ibintu bimeze. Imana iratubwira ngo niduhura ngo dusenge, ngo itubwire gahunda y'uwo ngo yuko intoro zizashika hariya. Bose niko Imana ari abagiriya, niko Imana ababwiye abagiriya, niko Imana ababwiye abagiriya, niko Imana ababwiye ngo bahure. Bamaze kubihuza amaze nibwo sasa ofete nico gihe cyo kuririmba. Haleluya, nico gihe cyo kuririmba, mukaza muja kuri. Serenda yaratubwiye ngo twafashe ibyatsi zo mu rubunga mu nzu y'amahoro, tukaza tubiterera, abantu bakaza babiterana bakavuga ngo ma uri Imana, turakubonye wa Mana, utubwiye intoro za komanda aho ziri. Imana irababwira ngo mureke sasa mbabwire, nubwo nabibabwiye, Imana ni nyembabazi, ni nyabuntu, irababarira, ikihangana, n'ubwizi ko abantu ari babi. Imana irababwira ngo nimugenda mukazimwereka, mukavuga n'uyu mugore, uyu mugore arapfa, baramamutema gutyo ijosi apfe, komanda ararakaye cyane. None nimusenge mbabwire uko intoro ziza. Juruwe tegeka, uzamura amaboko yanyu duhe Imana icyo. Nguko abana basaza icyo gihe bari bafite imyaka nk'iyayo, ni iyi myaka nyine yo gushaka Imana. Abasaza baratangiye, barahudumiye. Ati umugore nimuvuga amakuru arapfa. Ikigiye gukurikira
nimusenge agira ubwoba, mubanze musengera ubwoba mu mutima we. Bamamudumiye wabwoba we mwino umutima we wa Nyakagore, bari kwamwita Nyakagore. Nyakagore gira ubwoba mu izina rya Yesu. Twohereje ubwoba mu mutima we mu izina rya Yesu. Twohereje ubwoba mu mutima we. Umugore amafatwa n'ubwoba, atubwoba bugezemo. Urumva ibo turuzi zira za kamera kuriya ko barambona hariya, namwe ko barabatunga bakababona. Ibo niko bari ko babibona mu mwuka, muri jumeri, muri kamera y'Imana bari ko bamureba. Umugore agize ubwoba bwinje mu mutima we. Icyo kirarangiye. Muhudumiye cya kabiri. Mana duhudumiye, ni muhudumiye afite ikibazo kuko ni noro ziri tari bushobore, kuko niho hari bariyeri y'ikigo cya gisirikare, hariho abasirikare. Ni mubasengere, musengere umugore umwe yamatekereza gucumbira abasirikare, abatekera ibiryo bave ku bariyeri baje kurya. Musengere umugore umwe mu muhanda, muve gusenga gusa Imana iramifata umugore umwe atekereze ngo bariya abasirikare biriwe batariye, kandi nyine biriwe batariye, bategereje kurya nijoro. Yamatekereza umugore umwe yamafatwa, ati umugore yabonetse, agize igitekerezo yamaje ku basirikare, mwariye? Ati ntiturarye ariko tutegereje kurya, toya ngiye kubatekera. Yamagenda arasonga aracumba arasonga ngarangize, ati muze bose bamagenda basiga bariyeri gutyo. Wa mugore ati musenge. Umugore ariko bacunga kurya, yamayirukanga afata za noro azikuyemo, ati noro azifashe. Uko gako baramureba muri kamera, muri jumeri yo mwijuru. Haleluya. Usenga we nimeze nk'abantu, utera igitero kuvuga ngo usenga we nukuganira n'Imana, nukuganira n'Imana. Gusenga we nukuganira n'Imana, nukuganira n'Imana, nukuganira n'Imana. Gusenga. Haleluya. Nuko ati nyamugore abasirikare bagiye, arirukansa arazifashe. Ati rero afite ikibazo, hari mu mugoroba mwijoro, komanda yicaye muri sala aracyari ko atekereza inoro ziwe, ariko iminsi yatanze tiragera, bategereje ku wa mbere ko bazatwara inoro. Ayicaye muri salo arambirije gutya ku meza nyine nka komanda. Nuko aracaye atekereje, ati nimusengere komanda agira ibitotsi. Yamafatwa n'ibitotsi kandi aje kuryama adakinze. Mwumve areka gusenga we, mwumve abayumbi. Ariko Satani aratwishe kabisa. Satani wakuye gusenga mu mutima w'abakristo arabishe kabisa. Bagasenga ari uko bagize ibibazo, barize bahwereye, mukiruka inyuma y'abahanuzi ngo babasengere, mufite ibibazo kabisa. Nyamugore komanda ati agize ibitotsi, bamamubona ati komanda agize ibitotsi. Uko gabari he bari ngo mu gatumba. Komanda ari nkiriya mu kibenga, iriya kure ko kugenda hafi umunsi wose. Ati nimusenge. Koga ko baramureba muri jumeri yo mwijuru, baramusenge afashwe n'ibitotsi. Ati musenge ntaje gukinga. Baramusengeye, ati ageze ku gitanda yibagiwe gukinga. Uko gako barakurikirana, baramusengeye, ati ageze ku gitanda. Rukemba ngo aravuze ngo ni mumuhirike asinzi. Ngo baramuhiritse, hirika ryama mu izina rya Yesu. Yamahe nanguka ku gitanda arasinziriye. Ngo asinzire, Imana irabwira ngo arasinziriye. Nyamugore arirukanse, nimusengere. Nyamugore aje kurunguruka mu nzu hariya, yasize adakinze ngo arebe, abona nta itara riri ku meza gusa, nta muntu urimo. Yamayirukanka azishize ku meza. Nimumusengere byibura yegekeho, akurureho urugi. Aramusengeye kureho urugi. Nyakagore arirukanse arasohoka.
bukeye mu gitondo Imana irabwira ngo operasiyo irarangiye. Bukeye mu gitondo komanda ngo abyuke, hari ku cyumweru asanga inoro ku meza. Cyese ararebye zari mu gasashi, warebe ati kiniki za noro, ararebye uko zari zingana ntihavuyemo n'akabuye kamwe, arazifashe ahamagaye wa mupasiteri, tumushe gushaka wa mupasiteri, barirukanka baje gushaka pasiteri. Pasiteri we inoro zabonetse ati reka nje kuza sinjewe nje sinzanira nje kuzana babayumba. Barirukanse bazanye babayumba ati twirirwa tujagira turohereza babiri baje kumuha ubuhamya. Baragiye bamubwiraga histoire yose uko yagenze. Wawundi ati yeme ibintu mbonye nta kindi cyo mfasha, ndagenda mumbatize naje nizera iyo Mana. Haleluya! Naje ngomba kwizera iyi Mana. Serende yaratubwiye ngo hari igiterane, nimba ari uwaki nimba ari Nyarukutano, niwe wabwi yatanze ubwo buhamya avuye kubatizwa, niwe wavuze ubutumwa na muzehe wapfuye Cambridge, na muzehe Cambridge yavuze ubutumwa, ababwira amakuru y'uburyo Imana yamukijije binyuze mu noro. Imana bavandimwe, ibi bintu dusa naho tugiyemo tukavamo bitaba mu mitima yacu. Nubutunzi bwira mugeze ngo nubutunzi. Amen. Soze babwira ngo titwihemukire. Baririmbyi yeme bakobwa baririmbyi ko murandeba mundebe neza, baririmbyi bacuranze bana bato, ndabagira inama muhindure system, mushake Eliya. Abo basaza mbabwira ayo makuru muzoyabaze muzehe Mutama Adri, muzogende mumubaze azabaho ubuhamya bw'ibintu bifatika biza biva mu gusenga. Uriya numusa mwebwe mumufite hano, muzoza mugenda Yusufu, muzoza mugenda mwicare ku maguru mubwira ngo muze, ntababwira ibintu byinshi byo muri Bibiliya, si ngombwa. Ababwire ingene iwe yasenze, amasengesho yasenze, uburyo bare mu ishamba. Singubwire ngo uje kurara mu ishamba, ariko ushobora kurema igicaniro ku buzima bwawe. Iyi myaka nyine, iyo myaka mufite, iyi myaka nico gihe cyo gushaka Imana. Tuzoshaka Imana ufite abana 10 cyangwa 5 cyangwa 3 babuze igikoma, icyo kintu ntibizabakundira. Mushaka Imana. Turi ndavuga iki? Muhindure system, mushaka Imana, mwige gusenga. Ibisirimba muzoza musirimba, ariko muzoza musirimba mwaseza. Mwige gusenga. Nubazima abahungu batarashaka, nubaza Imana ngo Mana umugore wanje ari, Imana yerekanye inoro, Imana izi muza mukominikana ikababwira ngo ni mumusengera sinzi. Imana izabura kukubwira ngo umugore wawe uyu mugore nguyu uzobyara abana bangana gutya. Sengera iki? Sengera ubwenge, sengera muri iki gihugu, nuko nyine mumusengera sinzi, ni mumusengere agira ubwo, ni mumusengere uyu mugore agira umutima wo kugaburira abasirikare batamubwiye ngo afite. Urumva bene izo mbaraga, ni musengere umugore atekera abasirikare. Mwumva ayo mafuta akanda akamagira uwo mutima. Hanyuma ubwo butunzi bo bakoresheje natwe bakatubwira ati dore systeme twakoresheje
namwe nimuyikoreshe. Wapi? Hanyuma tuzotsinda Satani. Nidusambana biroroshe gusambana umuntu yambaye, biroroshe. Ahubwo udasambanye kubera nusinda biroroshe gusinda, niwiba biroroshe kwiba, kuko uri umuntu udafite umwuka w'Imana. Amakosa yose dukora, amakosa aba mu bakristo, ni iki kintu cyashize muri twe. Nukuri turwanya hano abapasiteri mubona twahanganya hano kuri Rutare, kubera ko ise tutahangana. Imbaraga ziduhesha kubana neza, kubanira mu rukundo, kubana dukundanye, kubana twuzuzanye, ntazo twashatse. Rero turwanye cyangwa dusambanye cyangwa tunavugana nabi cyangwa umuntu yaza hano. Hari umudamu wigeze kuza avuye muri Australia, araza mu rusengero rwacu, araza afite ibyishimo byinshi cyane, twarasenganye, aje muri Australia ngo bucaragaruka, arambona yari afite igikapu. Urumva bamwe baba baje nyine bafite gahunda, afite igikapu, arareba aravuga ati yo kado twarasenganye nyine mu rukundo cyage cyakera, abantu bagira urukundo rwinshi. Kado amakuru uko bien. Yashize igikapu, naho mu gikapu harimo 100,000 ndagira ngo natanga. Undi yamamucunga nyine arimo kado uracyasirimba kado. Kado wabaye pasiteri, nafurahi sana. N'umuntu wavuye muri Kongo uvuga igiswahili. Kado nafurahi sana wabaye pasiteri, nza ngukurikirana kuri YouTube. Kado undi kera acuza igikapu, yamagiterura aragenda iwe aracyari muri kado najega. Uko wabwira niko naje mubwira. Sister mahoro, mumeze neza muri Australia? Mumeze mute? Igihugu kimeze gute? Twama tuja muri ayo. Naho Nyamuhungu ararenze nigi. Yobuzwa niki kwi? Yobuzwa niki ku Rwanda? Yobuzwa niki kubera? Imbaraga ziraho ziri. Eliya yari umuntu nkatwe, ariko akoresha ibanga, akoresha password, akoresha umubare w'ibanga. Ngiri ibanga yakoresheje. Aba Eliya wo kubwira imvura ngo mvura hagarara, imvura igahagarara. Ibanga yakoresheje, natwe n'ibyo Bibiliya yaduhaye. Hanyuma twebwe ikintu dukora, turabanebe titubikeye, tidushaka ibintu biturusha. Kandi iyo wanze kuruhura umusore uzuruhushaje, kwiyorohereza umusore, ayo marira uzuyarirushaje, utagishoboye kwikura muri ibyo bibazo, wanze kurwana nabyo umusore. Iyi si mbabwiriye si yene wacu, ifite amenyo, ifite kupe amenyo abiri. Uyu muntu nadasenga ari mu hagati y'amenyo, ubukene cyangwa ubukire. Ubukire rega nabyo ni ikibazo, ahubwo nicyo kibazo kuruta ubukene. Wabonye amafaranga wahaze, turaziranye. Hari ibintu byinshi umuntu adashobora no kuvuga bitari ngombwa, ariko tuzatubona umunsi ku munsi. Mbahibanga ibanga yakoresheje, yari umuntu. Noneho iyo Imana ivuze ngo icyo nahaye Eliya nicyo nahaye Kado, kubera ko Kado mbaho urugero bwira nsoze mbasengere nsoze. Abantu babiri bageze muri Amerika, kanje na Yusufu, reka ngume nkoreshe Yusufu. Tugeze muri Amerika, Yusufu akamashika muri Amerika. Ni igihugu kiguha opportunity yose. Yusufu akinjira agapagasa agashaka ifaranga, naho Kado akamagenda akarya mu dufaranga abonye akaja gusinda, dufaranga abonye akaja kunywa amatabi, dufaranga abonye agasinda, dufaranga abonye akaja mu kabari, dufaranga abonye akaja mu maloji. Hanyuma
Yusufu akagera igihe akubaka amazu, amahoteli i Bujumbura, ayandi akayubaka i Kigali, ayandi akayubaka Uganda, ayandi akayubaka muri Kenya. Nyuma y'imyaka 20 Kado bakaje kumusanga iwe n'umuntu wasinze gusa muri Amerika araho. None uwo n'umubyeyi w'abantu babiri, afite umwana witwa Kado n'undi witwa Yusufu. Umubyeyi akavuga atariko dore mwagiye muri babiri, dore umwe uko yakoze, dore umwe ndebera ntawe uteye iso, utagira n'umwenda wo kwambara, wararwaye inda, wararwaye indwara zo gusinda, uri pumbafu. Dore wanyu uburyo yiha discipline, urwego agezemo. Kubera ikaya mahirwe kugeza imbere guta Imana yahaye Eliya nico yaguhaye. Hanyuma Eliya akoresheje amahirwe yo kuva mu mavuta ya mbere akageza mu mavuta yo guhagarika apana abadayimoni, imvura, amavuta yo guhagarika izuba, ni ikirere. Aya ni ibintu, ni ikintu kimwe mwahawe, kimwe opportunity. Ufite imyaka, ufite ububasha, ufite ubushobozi bwo gusenga. Eliya yakoresheje aya mahirwe agera muri urwo rwego. Twebwe abapasiteri b'uyu munsi, abayumbe b'uyu munsi, abakorari b'uyu munsi, abakristo b'uyu munsi, aya mahirwe twarafashe tuyashira mu gaseke arapfundikiye. Hanyuma abadayimoni baratunize, baratwishe, turahwereye tuzikire. Bavandimwe, bana bato, mbabwire bana, muhindure system. Ubu Bujumbura nubona amafaranga udafite iki gikorwa kandi gusenga baza babyiga, ntugapfe guhaguruka gusa ngo amugenda. No, uzitonde. Mwebwe mufite uyu musaza, muzitonde mwige gusenga, abigishe gusenga. Mufite imyaka yo kutarya kwiyiriza, birashoboka. Mufite imyaka yo gusoma Bibiliya, birashoboka. Hanyuma amahirwe ni muyaki ngo twaje, ngo twasirimbye, ngo twagiye mu kabiri, ngo twagiye mu gatatu, ngo abayumbe baraha abadayimoni bareba bagakubita kakabumbu nakaruke abadayimoni bapiga. Tamayiza arakarege arakadara. Turaruha turahwera tipu duhunge. Narabwiye ngo aya mavuta tukwiye kwisubiraho. Imana idufashe. Haleluya. Duhindure system, duhindure. Ni ijewe nibyo biri mu mutima waje. Imyaka sigaranye ngiye kwimba, nsubire nimbe, sifite umwanya, sifite imyaka yo kurya, sifite, sigaje imyaka hafi 3 ngira ngo ngongeze imyaka 50, ariko ndashaka kugeza mu myaka 70. Imyaka imbere yanjye 20 zibura ngifite akabaraga. Bavuga ngo ndi pasiteri uvuga ijambo rimwe nkabayire nk'aba basaza bagazabere akantu kose. Hari umusaza umwe nabwe ejo bundi muri gerizo wereswe imyumbati yamavuga yajeje wasaze mu kiraro, asanga ndi mu kiraro ndi nkirimo cyacu, araza yashonje, yitwa Sidori. Arambwira ati Kado, peza amata ibiryo nge, muzanira amata. Hari mu kiraro, muzanira amata. Imyumbati sinza nywa amata, nta myumbati, imyumbati rara ariko bayihishe rara. Ati ngiye kubwira Imana yinyereke. Muze Imana ikwereka imyumbati. Ati ni inshuti yanje, simbwira ikintu cyose nyibajije. Imana yaremye ijuru n'isi ikwereka imyumbati. Ati Imana ni inshuti yanjye. Naremye ubushuti bwanje n'Imana buri 100%. Yamambwira ngo imyumbati yarihengetse gutya ahantu twagaza turya, baza bahita ku musego, arihengeka gutya, atera akaririmbo ko muri Okovu ngo rimwe yasubiyemo. Yamambwira ngo Imana imweretse imyumbati, irayikweretse mu gati cyane iri. Bagiye abungeri binga bayifata ahantu twari munsi y'igiti, hari igiti cyari kinini cyane gihurira
kaha urabona kaha hahuriye hano aya makuru baragiye hari umwobo icyo bita impako bayiterekamo hejuru aho hirya ndaza ndashaka nanyoye amata mbabaye imyumbati ihari kungiye kunywa amata ntibasigaye na bene akakamo mbona muze araje tingiye kubwira Imana nyereka imyumbati muze Imana nyiribiye ikwereka umwumbati ati Imana ni inshuti yaje ngaho ikorasi ndabona sinikorasi ndiyarazi no kuririmba yaririmbye igitero kimwe cyo muri uko nacyo ndiyakirangije Imana imbwiye imyumbati iri ugende kuri kiriya giti aho bihurira amashami hari ahantu cyashwanyakiye ari umwobo aho bihurira niho bashize imyumbati ndurira hejuru ndurira ndagenda neza nyisanga nyine bateretseho umupfuko aye wewe kuramo ndaza ndamwokereza ndavuga ngo uri marayika uri umuntu bwoko ki arambwira ngo kado nubatse ubushuti bwanje n'Imana iza nyibaza buri kintu cyose ikambwira bavandimwe Imana yo kwereka umumbati bawishe Imana yo kubwira abana bawe ico bazabaca ariko ubu bunebwe bwadufasha ubu tukagira ngo gusirimba birarangije ibintu tuzopana Imana yabitureka yerekereye kuko namahame basore batoya imyaka yanyu muyikoreshe muyibyaza umusaruro mushaka Imana mushaka amafaranga gushaka Imana ntibivuga kudashaka amafaranga gushaka Imana ntibivuga kureka ibindi bintu byose biza bagaza bashaka Imana baragira inka bagaza bashaka Imana bahinga bagaza bashaka Imana bakeza bagaza bashaka Imana imirimo yose bayikora no ibintu byo mugi byo kwirera mugisirimba 500 zahehe ziraho zitazi gushaka duguza muzoruha munanigwe mwaba pasteri baraho bibifufuti biraho murwanire mu ikanisa ngo ntibagukubitiye amashi ngo ntibagize gute ngo ntibakubuze mu izina baba ngo ntibavuze ngo titre yawe abadayimoni avuga ati okay iyo umuntu atashatse Imana azayigira ibintu nyine siwe n'abadayimoni babe babutera biriya bintu akambasengere Eliya yari umuntu umeze ariko agira gute natwe twosenga tukaba abakristo beza bazi gutangira Imana tukaba abakristo beza bazi guhesha Imana icubahiro tukaba abakristo beza umunyempano impano akayigabura neza nimba ari umupasteri akaba umupasteri mwiza nimba ari umuyumba akaba umuyumbe mwiza nimba ari umukristo akaba umukristo mwiza wera imbuto zikwiye abihanye zamura ikiganza cyawe iyo ndimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga ibyitakora ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto pila fondre mene zabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere Imana ishobora byose we iyo nimeze nk'abantu tubabarire bano bana Mana tubabarire ababyeyi bacu Mana tubabarire Mana twigishe kugushaka Mana kangwa n'amacu yo cyangwa imiheto icyo waduhaye nicyo wahaye Eliya Mana icyo wahaye Eliya nicyo waduhaye natwe Mana tubabarire Mana tubabarire Mana tubabarire iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga ibyitakora ntikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere Mana we Imana y'intumwa tubabarire Mana tubabarire Mana tubabarire niyo Mana
neza wagera ubarememwo ihutuma igicaniro lole mayira gisenya imigambi ya satani ku buzima bwawe. byandushaga bikugwa imyanzuro y'ijuru iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga ibyitakora kangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kwitanga imbere. Juru we tegeka yase amashyi menshi ku Mana.